Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Masih setia di jalur satu singkal bersama Kang Yono Monyet. Halo. Ini sahabat Kanyawara yang kangen sama Kang Yono. Hari ini hadir. Waktu itu berkali-kali saya datangi nggak ketemu karena beliau sibuk di kebunnya sendiri. Nengkreng. Yuk. Nah, kalau sekarang dia meremen dia. Kata Pak Suliono meremen. Nah, ini sapinya. Gemuk-gemuk sapinya. Gemuk tapi maju mundur cantik. Nah, ini kena tanah yang keras ini, bekas jahe rupanya yo. Niki ya, Pak. Heeh. Mboten nenten sing Oh, sing dhuwur nggih. Nggih. Kalau bekas jahe itu keras tanahnya. Nah, ini tak tunjukin bagaimana mengkotnya sapi menghajar tanah yang sangat keras ini. Digawe santai-santai ae. Timbang kedengkek sapi ini. Malah kedringes Pak nggih. Kupu-kupu dadahno nanti lho. Nah, ini tanahnya. Indahnya perkebunan jeruk ini. Hampir setahun ya nggak ketemu Cak Yon ya. Lama Pak panjenengan Pak. Setahun. 1 tahun. Wong kancane tandang riko sik di Tegal. Sibuk di ladang Pak. Iya dah. Yuk. Ya tak bilangin ladangnya luas. Ini buah jeruknya. Oh, ini baru berbuah ini. Yuk. Nah, itu tampak Gunung Arjuna dari sini. Oh iya ya, iki sing ngajari dhisik. Nggih Pak niku. Heeh. Yuk. Santai ae wis. Penting gempal-gempal. Mabat-mabit Pak. Iya ta? Timbang sing golek layangan ndangak ae kok. Golek ontong Pak. Heeh, golek ontong. Halo. Ya sena. Wes. Nah, itu yang pakai baju merah putih ini bosnya ini. Halo, Bos. Oh iya, jaga kesasak. Iki ya kuning iki kayak tematek ya. Waduh. Oh. Ini udah berbuah lebat ini jeruknya. Ya. Harus pelan-pelan, harus santai.
Oh, up. Oh. Yuk, ber. Yuk. Ber. Yuk. Terus sapi ku ya doyan jeruk aja ya. Niki ajeng Pak nih sing pupur niki. Oh. Sing anu mboten. Yuk. Pinter ya. Wah, wae seger-seger. Mas yo sukete langka. Nggih Pak, saniki rada langka Pak. Jare ada bulu lawang. Nggih, nggih. Oh, iya. Atos tebon. Ya nek masjid bulu lawang wetan lek nerabas sak Bibi. Nggih. Ngene iki jenenge apa? Niki trecel Pak. Ngene iki nrecel. Trecel nggih, Oh. bedali gulutan. Heeh. Cek nih rada gembuk Pak. Oh. Karo ngoten nugel. Nrecel istilahnya. Nggih. Kula hadirene rada wingking ki ambek Pak. Napa Pak Sul? Wah, ini ki disiki asli Pak Sul. Tapi sewe hilang. Artis lawas ini Pak. Nggih. Nah, Kok ini rencang-rencang pun ngajak mekne dereng kober panjenengan. hampir setahun ya tak takokno jarean. Nggih. Repot. Nggih. Oh. Yuk, yuk. Nanti bosnya mangan bocah ndi ya. Ngilan mriko lho Pak. Nang pondok menawi. Oh. Wis. Oh, up, up. Yor. Yuk, ber. Yuk. Sampai karo aku di kandang tambah piro sapi ini. Tambah pedet kali Pak. Oh. Jangan 3 Pak sini ki pecah tunggal. Oh alah. Dereng rezeki. Urung anu lahir urung wayahe ngono ya. Mboten nggih pun wayahe mekne pusere niku lho, koyo bocor ae ngoten lho asale. Oh alah. Digawe gurung rezeki ngono Nggih, ae ya. nggih. Ngoten mawon kok babone enten lak Sing teko rul iko. Nun? Sing teko rul. Niku pun kula sade. Oh. Foto Pak niku. Dadi Tegal paling oh. Mboten. Rasukan kula. Lek Cakyon paling wis dadi Tegal. Nggih. Terus tiyang sepa-sepa dicokot-cokot talot. Nah, cocok ta. Iku celengan teko sapi lho. Celeng ae dadi sapi kok. Nggih asale. Ya Mas Sil? Niku sesepuh Pak niku. Ya nggih. Nggih disesep nggih Nggih dipo ngoten. Itu ada cabi itu. Yuk. Kalau seperti ini ada tanamannya itu nggak perlu cepet-cepet, yang penting lancar, hasilnya dapat, tanamannya nggak rusak. Nggak rusak. Nah, ini satu gulut 3 kali pulang pergi. Nah, 1 PP, 1 B, 1 PP, 1 red. Nah, itu video saya selesai sudah. Coba kalau di tanah kosong, wah ngebut. Ngebut Pak. Bisa lancar soalnya enggak terhalang. Up. Nanti kapan-kapan kita sambangi pedetnya Cak Yon. Nggih, monggo Pak.
Oke Kang Yon, matur nuwun nggih. Nah, Nggih. demikian sahabat Kanyawara kali ini bersama Kang Yon Monyet. Saya akhiri Allahumma fiq ila wa mudharik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Oh.